Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo inu yanjosanani ke mshashi kabisa haukayanga mjoka ya wanadamu waleme wa imacho, waleme wa shishio, waleme wa emindu, zenungo pia gizonziro haukaya ze haiba za he mashuhuli kazi chinchashi, ze kampanyi kazi chinchashi, hena mzima nda singu chambaba hanu, yaende yavumwe abenge yavo ngarimnikao wanadaka washashi haukaya ze kampani gazindo za kazi kifu yavo hena mzimandasi ngulindwa eba finali yehe mwezi 14 juko ukaje ijo dizorelurande razitekerezo sikwalewe yinu abenge nukto ngarjo henda hatari fanye dakika nzima mbili no borarisha riwaswili horakanjari waswili abo kwezi narejea harimoi madekao ndio muhimu haku haukaya ikagarambo voti yabo voti ngebido bake amani yemani ngejaoje ikaya nus yehema kandida urambe makandida wa opposition kwa chuo na mwafaka zila nukta ikao ngazi wabalia wa haenda harumazi helezini sha ikinyumerazi ona bada wakomor waninkiwa mhula ukavani unusikwa lewe na leo ngwajwende Hoseni na ngwajuji tekeleza na ndrogozi joji ne bada mahadisi ya tukubaliwa dao ne prezida wa Hoseni abo kizori kaulindia usikwa leo ini shaho juhari hunde kinyume haukari hundru imiji imama alwa nima kandida wao minhu mwibaraka na neserse ikao ngeiparoha amp na makandida wasaya waliyo haruma emasiwa yoma mararu ili hau sana waonese wa Comores kaya usikwa leo de finali abasidero onesa ukanga sina miskli shana rinjia haruma ezo waka urewandike haukaya laziramba wo ukanga mwendo dunga mbabi ze misora zatu razifanya basi mengoni mwendo kwa rakawaharanizo deisaya dawanu ikao wamba ngwendo haruma voti shawara wamba kabanuka voti wala chidu wakaurita uhara haukayari wono kaya kwa naushinda ala kuli hali wazie daula wachirese voti shawara kawaranda dawanu wamba ngwendo haruma voti bada mahadisi menji yafanyishiha mahadisi yoya la weno kaya wakawe madelege hao haruma wandu wapange zehelezinu nadi masaso yori nani mpango wa hadisa ze voti na mria vehe wakala wahe nana asis kauziba zichanganye diaspora ichanganya wa Comores ntipia wa Comores wendeze badna majizipanga zontipia mpango wapangwa tango kati mwinji shahunu ejanibu ya siasa ya tendelwa ni mwenye baraka nani atendelwa ni kiki nani movement nalawe na ikundi shachuka majoritaire shahe parti juwa ikao kwaja ka presente juha haila kanuni ya kihao wende wafanya primary za hao ija duwabalia huja wa waswili bahanu hamada bahanu ukangaro nao na makandida wasa ya hama Abdusef wo kandidikao kartujua ye position yahe gihoja basa kartujua jabu ya kayanga bo wasaya wahe parti jua kao wendo independa abo na rejei rihunde kayanga bo nukwe kao zikao revandikelwa basi zenuktwa zakao revandikelwa mengoni mwizo mwibaraka nguone soho kaya ngebidio hena mzima asaser abo hena mchi wake magardien waheze voti zao maana hindini dukaya haina bureau ya vote ngebidio EPV irengwa foto ibeehwa directement haruma etije irdi publier haruma ze réseaux yo de shawiri ya shiona ukange bidio imkinishie sha ubandra ka ujari yene sembabi haruma nukto yo hindi ani yo chinukto kao yo existe haruma dunia kabati mbaba hanu UNESCO nukto yo lazima existe hokaya nukto kao
kahitsi haruma sharia wala ketsi na mbabani kao ngejojwa itilwa wala kwa japoro eleha wakati wakajawa biwa Comores kaze ngoidjo ngwazitao yenu kutange ones hatari ya nukta yo hindi ikale wene na mjima ulo arumeti yahe awe bureau de vote yahe samahani ha renge foto habe arumaze réseaux munyibaraka kumjini hao kaze nombre ya hondu ya hunda munyibaraka hakaze nombre ya homji fulani mde fulani mhalalo masasero hahe hakaze kaya ha hundu 99%. Arege mafoto habe ndiye haruma imprimante ende ya imprime ya jia kenzi ya sistemi jia he Comores kamili ena mjibala no bureau vote ya hai ende ya kenzi ya sinye kandida wasa wala tena ya sinye wala kawa chujumona izajua fanya rengi ya imprime namna kawa de photocopy wiyo ya heli ya he zikarte zo voti ya zila carte zionesema kandida wazimprime wizo wazidouble wafanye photocopy wazisinye ena asasori bala yake na isimu shahahi kao shahasha shirola ya signature za mtu mzima yake nzibala ya sinye peve zeze biro zonsi pia ya ziende ya zibalenda armeti shahahi ndio ni saidunio ka wandu andro hangu banga mwe signature ya masasher chainu unumji fulani chazinu abo ngariona ukai abo ngabumkumbi abo kwa Comores abo kejecha zabo abo garidurende ranjie haruma upande wa husu kandida wasa ya hafanye halila wiyo enibania enukto aze vote anjua jitinie wariabo yaziwe harumeti jehahe yazitambaze harumaze réseaux hatemba kandida wosita nilera rahunde ndikabalena mndu mzima ngena 100%. Hapo sijuhamba wa Comores fikira hamandi yo itimkinishihe kwa yabo kartinanti shanga sina uplefusheo na nukikao za kindwadi ngoni kao kasina hone samba alama ya kao na adamu kao ngona independent nugu hamandizo ukaya leo inu ngabo masaseur ngabo na president wa bureau de vote wa odo kao usinye zibaliwa officiel zilo harumema kiesi zionesiwa uhariabo shahorenga foto haruma bureau de vote iyo ngejuta dia sharia irutere ngejohengi za wiji ya ukaye na mnu kujojidai ukaye ngamina wandu fulani na bala kabati stishihada yendo ndikabala ngabo PV 2 ndaru 4 ngizo 6 haukaya ena mnu hajitine hai haonesa hula shezi do harumele kiesi hawizo za sinyiwa no kweli kina humkinishi habo tungojizo resultat joto lo haruma réseaux sociaux iyo ketubidi nyinyi ma journaliste aka rejongo zao kana fahamu risijonji haruma piège ritiam harbat wahensi hatu kwa yango jenda warenge peve usome ukaya shengeju wahundru bilete majana mararo munyibaraka ahundru majana maili we makandida walo yabo ngona nukta jena wanyisa urengo chamba zaru mazere sociaux ndoro bala munyibaraka afufuliwa baka jahunda hokaya ngariona ka hundru nukta fulani na bala ila harumele biro ila kajaten yomo ndongo kanga nzao isisindi wandro waridi wajana nukta ya saya ikao iyo ikubaliwa ikao iyo ipuan kwashe kabisa haruma ipuan kwashe kabisa haruma ye zihaki za kibinadamu opposition warege otage kanga duhamba ila otage warenge otage iseni hawakati kao zenukutwa wakozitaha zilazi pango gasina mezi mfukari zenugo zilazi hisa hale lizaka usababisha wao wakubali wende haruma zevoti wende wake makandida wazihadisi pia zihisa leo inu ngabo ikundi shamanga shijomenya zevoti yo ikauja meni na uwa hadisi kaya leo inu isharia shinu shende soze voti
inde hedishilio wananyao zilawizo waziharaya wamba kamnajwa henda hukaya ze kondisio kasi hena mna lazima wamba no ngarindao hukaya zinu leze kondisio raka uzilinda wamaana no wananyao watahadharisha wamba zinukutwa zinu rikubali garindao yende hata hii jamba bakishantihu nraru tiundaru basi zaonda haruma voti zila nukutwa wazi hadisi haruma ngasina mezi mfukare zihisa zi aristrewa zitilwa haruma zemprimewa zitilwa haruma za envelope imakiesi ya voti yatayarishiwa yabeho haruma mvio riziono zibeho haruma imasiwa ya hatu yomararu ya kaudi yabakisha inshallah shaninga shijora jay wahari yabo yatambaziwa president wa heseni hatimizi ya devoir ya mwando ngulindwa ne devoir nkuu nada zila result abono ko yabaki yabo lazima president yende atunde ezindu nazibe haziwashili engizo na ngizo security bane ziliyo haroha yazitunde ngabo nkazija ngabo mwalinga bunjwana ye programu ya hahe ni employé ya hahe ngiyo sere la no ngiyo wajibu ya bire yende yatunde enamna zikoli za hahe ya zwe harumezi siwa mbali na mbali kazi wasuli hasalama kapati ya telifu wakandu wa rimu mwango yungia kala makandida ikabidi ko katula uongo wa haruma kampani waja wa renge otage iseni wamba karturo habanu simpaka mrisinya ndongo fulani simpaka rone president kao hahadisi nani yemahadisia niendelea kasina mezi mfukare yampulati fanyishi ngoendo wa mtowe zila yazibalieni bani yaliyo ujo mtowe ajia hangalie alafu yisansikitisha ba vanes e president ya jamba yabo ye ngwambo ebane president wa heseni ngenda huya so biro haduwaza kwa president ikangu uchanganye masiwa yo mararu ya be hazindu bon harume masiwa yao ha prefecture yendo ya tunde yabo wati mndu yokaya kujobakisha hubiro shaharidi hapara abona mushirano nyimlo yiho waja wa change article ikao ngejobe hensi ya hatu haruma wandikao kwa tu stay ye haki ya kibinadamu ukaya uvoti inu droit ya citoyen imkazi yo droit ya vote ikahabaliki ikaya ngena akili waudu wandu walona ruhusa wa voti wewe alhamdulillah bu makandida ngamshindo muhimi nganyabo kamti mabubu ngamshindo mrongowa kamti wa wadi ngamshindo ngamwendao udua za kabala ngabo ya jwanza kebala maskini shakati na mndu wala mkomori hamandanyi msubuti mwede mwalimine ukaya batike procuration yeheba na nyasi ya jukangi irewe ikaira yo haki ya hahe mwanadamu yole ya voti ya londani ya lona mdu wa mbidi hauya lo irewe ya chucho roha mwede mwamzililie haki ya hahe bahari nganyi na mvu bahari nganyi wanono ngabushinda mwede harumeze biro za voti wozulumifu wenda mno wozulumifu wa hera hii ya londani hahe yakabidi endi ya voti ngabo mrumdu hazi yaloni akili hahe shenchida ya ushinda yende haruma biro de voti ila katiniyo nongonzo a voti upari hanen bishamba procuration haruma agenti za developer hamanda hunu yemdu wole ujua voti hati haruma envelope habeha bada haregistrewa
wede wangale numero ila wala ngubeho yevua hai hanzia za post yemzade ule yazaya ya tojojo roho ndani wasikuula hawele raila haunge na ndonge kanga jumtugezasi joya henda arwe biro de vote mwanadamu wala yeu nikiwa haki hahe hajua havote makandida mdo harumanti kao ngamda hiyo kanga haki za kibinadamu zirari lao mje mzirari haki za kibinadamu mwana mkomora mdo zokaya ngama observateur walo yabo eligarabu ngao yabo Union européenne ngao yabo zai Union africaine yama américain Union européenne pia ze organizations zonse pia ngizo bonti juu ngazarangarli yao izo rifanyao yu aib ya jiliensi ya hatu yu aib ya jili opposition yu aib ya president wa Heseni hokubali nukta hamandi yo ifutiwa hauroaria haki ya kibinadamu na de droit de l'homme hapa kwesi yode nuktora kanza riwone sembavi harmo mva uo umva wasa ya ngaujao kaya ze voti izo mwezi 14 gavandu waona ukaya hena mnekaudu walio wajuwao ye pourcentage walonio hena kandida hashindi harambua idamna yafanyaje kampani ukaya ngayambisi hao kaya wanu wa hezi ngwambao gwanzima shabi mizo nambao igwati nzima igwanzima ngiona baadhi ya makandida ikao riono igwanzima yao waifanya haruma istadi misiri honjuani na ila parti jua ya dungana ni Dr. Salim wala hafanya hindi shambao gwanzima zimitingiza dunga yapo zonti pia zika hafifu ndondo gwanzima ya bala wandu wenchi Sharon Wazali hafanya gwanzima ya saya ikeka karibu kadingoni mbabintiti ni ya Salimu hakaya yinu ikana karavani share ndo tunza rihundu kaya bala mkilishikazo sawa ila gwanzima ngarulamba gwaya mando ila de gwaya mando ya he de amp de parti ya Zingara era isi wa daula gwaya fanyishiha ni mwenye baraka ikawa fanyishiha harumo mji ya zaliwa chujini ila gwanzima Burhani haifanya Dr. Député Garjohamba Nurdin Burhan samahani yaifanya harumo bo stade ajao ila gwanzima ababasari hunduke na mzima ngena gwanzima zi parti juwa bao parti serseba orange wafanya gwanzima harumo bo ajao hadungu na gwaya bili yaifanya usiku ya kahandisha zi kampani kaburudu kaya ngabu gwambili za hena mzima ndawo nsi pia haukaya ngabu gwambili za fanyishia yezi gwambili ze gwaizo fasiri yo hinchi kariti harumwe gwanzima ivumbula ukaya dosiku ya ze resulta ngasi harumwe ze meeting jakana jirma ihondi horiliyo gwaya mando ikawo ifanyiwa ena mndu yabu ngena gwambili shariti ntu tena ngabo gwaya saya yafanyishia ya endo yafanye gwaya bili ya SRC
yafanyishiha haruma wa mji wepembeni vifanyishiha gwa yasa yafanyishiha haruma mji wa msuje jundaru 4 vafanyiha gwa yasa yafanyiwa mitami huli vafanyiwa gwa yasa yafanyiwa kwambani vafanyiwa gwa yasa ya henda haruma lejiji la fumbuni ikanje vumbua ngabwegwa yafanyishiha haruma wa mji wa Ikoni ngabwegwa yafanyishiha haruma wa mji wa Moroni ngabogwa yafanyishiha iho fumboni ngabogwa yafanyishiha haruma iba guverneri wao wakawonesa jirma yenda mno haruma kampani azali apor gari tutaondo kaya hunu gari onao ka ngabwandu wenji haruma wa mwinyi baraka haruma umji yazaliwa gari onu wenji haruma umji wazali Usmani umji yazaliwa ngari onao wandu wenji wa Nurdi Burhani haruma shesi wa Shanjuani riwawono haruma stade ajao sha wanadamu wala wakaushinda waunjilia wandu sha ujumaa yabo wapalalia wajashinda wonesa jirma shangari wanao mafoto ikao ngasirikileo haku ukabando banzu mwanzo mwele wendu imafoto ngasirikileo kaya Nurdi Burhani ngena jirma hakika afanya bunjilo la kana wandu wenji sha ibabunjilo ya kana wandu wenji ya umaili na azali yatimizi mabunjilio 15 yala mabunjilio kao ya kana jirma na wale na mruha kana mabunjilo maili basi ya kana jirma inchi karnaba kabajaka ya wanadamu wenji haruma estadi ya Misiri shakar jawaona haruma miji 15 yabungo jona miji miili yadunga yabo wakaha uhafifu chaque amp inuraba de mouvance de alliance mouvance présidentielle wanu washindi wajaza za sali zao wajaza za stadi zao haruma minji ya tibizi 15 ika presence yende yachanganye mezi yachanganye miji 25 vatinukai yo raisi atukabo haujimla na haina mjibala ukaujaza za msinadi tabungari wonao karandisovenu shiwa hambabi ila gwanzima ivumbulwao gwanzima inunge vumbulwao chi yode madekao ze televizio zabonze ni ma observateur heli wao walobo ntiju wafanyawe estondaji ya hao ikawa ni ma specialisti ngwanikao azali e pourcentage yini shabala ngabo tena wazikonsulte tena zine makandida wanu warevendikeo washindiwa leo kaya vala ngabo zabanda tena hakaya wabulwa list electoral ikao kiasi ya mezi 8 listi la ibulwa wandu wa janzihe listi ibulwa wandu wa janzihe abo baka ubenufu yabo wa SRC awe amp iwafanya wanjia rio Nobelu nuril faltuhu wanjia haruma imabangu Comores kamil hena mji wakafanya porto a porto ze carte waja registre carte waja registre hata wanji wandu watupia wajinika garanti ya 57% yole garanti wajinikayo
57% garanti yoka ikawa urawa registre rijua kaunga undasi wandu waungu wajuri voti a 100%. Awesha bakishabo yo position ngendo yanyishe bari baja problem ya saya e problem ya njia ndai kudangavo kampani yokaya kabati voti 2014 2024 kabati voti safari ino kutu front commun garonao munyibaraka kutoa mdudawo lange mnafiki hokayabu kuto negosie hula na hula wakati ko tingohe naye banda kudanga shonku tunkutu balara zida mbesenge hula mbese balange mnafiki mbese jau babulwa mpango special ya urema wanadamu wale sha umjuvufuha mabashe karjenda mwaze voti karato kabano rwambe halini garjohenda sha hundu rebelio yenda mno sha washindi wa parsa wandu presente makandida wendao sha wakati wa kubaliana balago haruma primary na ora kwa jashinda wa janzio kanga ndo wa voti nusu wasawa lekenzi kaya bala razida na fahami wala handu marebeli wala swandu wa considere waru maze parti juwa mruja ja fahami wala jitowa rangu hale wala han risia komante rizi njizendo wakati wende mwinji kwa janziha kuya juhamba wala wa lekoha wilola hefro kome wamba kabati voti kwa janziha kwa janziha shaindi hate safari inu wedwaja wa janzihe wahunduka banduka bati bankara na ujo voti barubeshwa wala wefro kome wajawaringarilia shabanu abo tujuru kuona ka ujo voti na rifanya hata rinikwaze listi rishanji riteze voti zinu bomvi hokabo karna na rizite bomvi hokabo abokar tingoenda rabeho wandu ye jemvuri zirao zinu zonti pia ramasihu ramtana zinuvu zabure hokayekana wandu hatukana ujoenda wa voti watundi watundu tena wanwana titi walobala wadungao zikaravani zao wala wenji wanatiti sibahi waishiliana ukaenda dochangiana ze meeting za hatu timpaka mracho kana kasike kume au ntano shana rtodo mracho vae heli ya joyene no bora tiso shahawasi jindizo akufanya kaerika wandu wakari mwaze janibu ila shango ruduwa ono harumwe janibu ya kandida fulani udo harumwe position iyo ikanja yone sokaya waisawara mbugokaya ze voti kwa no hunda akwesha bakisha hindi dota bomvi dordirengarilie wala ikao wamba kabati voti hauwowo na rizitendeye vatike voti ndatembado ngori simbishiye bali washubuti warejeza rongo kao kajeju mparukini shiha izo rongo kao wasawazi hadise na mruhazi sinye wardi warambo kaya izo chidongo humkini shiha ukale weinu hena mri yake na portable ya renge ye PV ya itambazi harimoi réseaux sociaux iyo sinongo humkini shiha ukaya sinongo dunia wajokubali saizo washinda wafanya washindiwa wakadamize mbabi washinda wakadamize zirewe wakadamiza wandu walo wawade wakadamiza wandu waduhazi wararie haki ya kibinadamu no bora wandu wala watijewa voti kwa jachoja nzi mrumzima mrumduhazi kwa jamba moto sawa wandu washashi do anzi abengabo ze vote wizo e pourcentage mwiona we abo ngiyo ubenufundo abo yude mana mwisho kaya lasha kafihiwa buikoteze vote
Eba zinongozi nunga joka mkinishiha au kazi na mkinisha waka hanza wafanye wabuyokoteze voti kabla raha jaja. Izo wazumania nge bidio raha 2000 ya jaja wakana rendezvous le juma kaja mkinishiha imba 2000 monti wajojo uzifanya hau wajojo uzifanya 2000 wiyo wakaanza wazifanye kabla haze voti. Almuhimu yodo bande suala libiyo abo siwasaya dernikao kaya amani ni parihanihi harumenti hatu haukaya ngabu ambao delejeishi ngalijoti ya putu ngalijowa wanroha nrohi toa shabane ujiro chidelejeishi ujiro do wakate maranya wao waserse wajuhenda wagombeane ande amp wajuhenda wagombeane van harumambana harumazicho van vazima ukariziono za nisojiri yode hatari iliyo wanati tiwalona damu mbiti valo maji hatari ya sirkilevo nsiju valo msi hatari sirkilevo nsiju wadadamu wao kaka bati control yongi jokano jiro rahana lijeshi. Awa sisi ni conseil yamu iso nikani marainya. Nikao ni conseil. La talumuni laumu anfusakum. Unchido wakati ya ulaumu ni alliance présidentielle. Unchido wakati uo wa ulaumu wala wanda wajanziha. Ngebido mjila umunyinyi ema na ratu henda kabula hindri rajanziha ranziwa nroa hatu wadati wanadamu wa zahabu warengo bonze wanda uwa lobo ntiju mana matu janziha hindri imana matu anziwa nroa duhazi wanyu hindri imana matu anziha zireweza hanyu hindri zile zi haki za kibinadamu yenti dungu zi haki za kibinadamu wanziwa nroa nyi kamjajanziha hapo leo mtikana kampani ya handamzi ya voti ya ukaya makandida matano wabakisha wa opposition ina mbuku tukaujideclare ukaha hunru bayabo ngabo hiana hapo ngabo zulumifu ikamru harabet hala tiwane dira mrinelewa kabantila tiwane dira na njiprepare hata zivote zijao tena ukaindi wakati unu nchipre njajitayarisha warirazida wanu atubande timizi wanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamangaliao STV yashi Comores.